Кихи көттө. Сыччах бу 2 тыл керетик кулгах бар ихилинне. Саскы сөрүүн, сибехе салгын, сая оқсон төспер билинне. Бу курдуктыллардах кохону поэт Альберт Блюйскей 1961 сыллаққа мусустарга айбыта. Кихи аймақтан бастакыннан Себескей космонавт Юрий Гагарин қаллан куярыгар көппіте быйыл 6 үет сыла. Сахалар космонавтиканы кытары туох ситимнәхтәри. Ите туһунан кәпсәтини тахарарып авиация бетерәннәрен билеген көтәхил жарҗоннору. Онна кәнәгәскетин қаллам куярыгар көтйөн багалак итчат жоны ыңырдым. Үтө күнүнән. Үтө күнүнән. Владимир Ильич, Жамин эйгиттен бу хуруячы, историк, бейт авиация бетерәне киһиттен кәпсәтини хагалыхпын багарабын. Сахалар онна куяр ден бу туох ситимнәхтәри ханагар. Сетиммит манна жанетте катыбы амус санатакка олох сугун керете. Тояка хакалаттан космонавт хуак бака. Онтон жигинен уллаха болланы исегер киддака беги өбүгөлөр бит олох тас үйе кеннеттен сагалан бу куяры үчөдүк бахалабыттыр бит. Ол туһунан болланы бу холобура маннык өлүөнө эбебет багыгар бар маннык рухуйда кастыр. Бу рухую болланы көрөгү кудук кыл аяғын аппыт, онда бұл кіне аяғын енер түгірік тұрар. Бұл боланы күммет, әбетір ұйбыт. Ол аты боланы әті ұйбыт өлін қалар де. Хүлбет оғыз күн аспытын кәнні. Ол аты болы бұл қылылан ұйыстан бәр. Онтан боланы төттірі хаятта харданы жарғы әдеті ұйбыт бұған таққар. Аны боланы күн өлітеген бар. Ол әме бұл. Бұлырғы Отон bu körübü kurduk bu bihe bügeler bet beylerin nuk öterge dılı anılı akademiyanın üniversite körümet açanlar beyleri bu sakalı idörüne ineceğim baharallar. Tuğrım bu üye allara üyedenten abahı kıla taksan kümbütünü istan biher. Onu bollağına bulurgu bu hatır baran kıyan ayağıttan eme oran kümbütün oran ayıtan taharacen baharallar. Onu bollağına bu inni gitik kosmohu kıtta Kuyarı kıtta hevestek bu manlık oyular hürdel baktar ölüyene. Bu bollana bu xolubura bu ruhuy sahın baha olan 5-6 tığınçecem baharallar. Ondan bu bollana bulgunyaqtaq tagar bar atır but 2 tayak but qasığa tura tayaqtar but. Ol bollana bu manlık oyular kırdaqa burduk. Bu jiginen manna bollana 2 tayak ona bir kıra oğutu bol bakka. Manna össe keniler attılargar ühüs tayak onu 2 oturar. Bu bolanı össer deteni. Bu oyunu bola bu olan 10 tığınca olan rat vejen. Manna bolanı bu ami ayakka köstütay. Onu tati ühüyanlar bit sahalar bihi kolaborati ıykıha. İtemi bütün kırta hevestak. Ana bolanı ti çolban sulusput. Koyukanga deri şobus soğutan bile uluslar barı mayın bittirin kendine çolban muterahalar. Beldetir öy barın üdüne. Eveter bolana kiyehetin edde ambastan çolban taksan kalar. Ol çolban mu bolana eti bilinge to astronomiya baharın Venera holusput. Eti Venera bolana onta bu bolana olaq tus ilinten taksar onu tusarga kireremiye. Bete biler yer bolla yer bitatından. Anı bolana eti Marsput. Marsı bolana kıhıl sulusenler bile karaktera hüddah eterge dılı otun televizör, körbeter, kompüter, körbeter oya karaktera acaka çokay bolan ol eti lügerdağ sulus elbaq sulustan. Onunla ol bir sulus kıtaran köster. Onun ton kündük araçılar ki yetenti taksan sulusları kördakotuna bar karakıdı şey bolanı kıcık çakçı kıhıl sulusten. Ol ata bir hevügeler bücceti bu bir sulus çakçı atın kıhıl sulusten. Marsı. Eti suluslar bolanı bilirlere bile bulur ayanlılargar kompas da tuğta su, onunla bollana jeti hulustardan siddeten ayanlılar. Olubur eti kotugu hulusput, olaq turarın kuduk turar. Elin darkada, hoğruda diye kamsa bakka, bunu eti tette bastan ulahan kamayak suluğu bulallar. Ondan burduk taharanlar üyehe, eti kırım malamid vidisi jenleri onna ol bu tuğ. Bu iki hulustan burduk takı buta, ol bile kotugu hulusput. Olunan sirdetenler olaq tuz kotu. Kayıskanı olaq bu harallar. Anı bola bir hüyemi pollağına eti bu yıl bıt uları yıta. Kolaborati bu bilgin has bolla, kıhımıt hasta, hatırı hayım bolu. İtemi bollağına hüyeyenlerinden emi beliti körenler. Kolabora astronomiya baharlarından bollağına astronomiya saha aksını yin hülbekki günütten sağalan kümmüt uhan barar. Kolaborati nuçalı takı bollağına toqpa. 22 декабря
по 31 декабря. Күммит ити бе саңа жылы билетир битигер кайыга хәтте агыс минута ура ухан калар. Ханан кабин. Ол оны кандыктымынык чахата хуак сөкүндеген жени билбет жаннар бола. Ол оны кырытык ухабытын билетилер. Ол хем белдетир өс коханар баҗа. Күммит ухата кутуя камытынан жен. Кутуя камытынан жен. Ол ата ол күммит агаяк сөкүндене мандык ухан бар. Мен бем кыен бахарбап кайдагыннык ол ата хүддак мындыр хүддак ол точно жоннары бит бебегел. Ол хенити иненен бу бебегелер бит бу сир айыллытын ол таңарабыт тети тагал битигин бартети космостан связьтах аны хүддак чөдүк үйрөтеннер олок жакчы бахараллар бит онна бу токтаргар аяннарыгар аны болланы эти билген холбуры бихене тускулбут эти билгели же хайдак саас хайда ол эти тускул билгете бу үксети өбүгөлөр бит тоттаргар хайыр өбүгөлөр бит жети холбуры эти бу бүгүн ардак түстө кар түстө тылырда оча хайму мандык пулу же эти барта астрономия биле космос кеттебестак болду онон космос бихи хакалар кеттолоктун булыргыттан бар онтон эти энепитен Юрий Гагарин көтүтүн мен бола 1961 жыллаха 2 класс күйене хәҗер болчан маскысты хәҗәмен арай әһәләгә бәм онны ди арай колкос араҗета улахан эти терекке янан туран но келер манна туара болбут бу Москва хаңара диләр ха нучалы бил бетер булла ja демине грануллар таканнар бил говорит Москва дебиттер булут грана буттыр дибет маскысты хәҗер болу онтан киддим жака ди арай бу тоха Юрий Гагарин жөнлөчүк тоха космоска көттүген оны тол 2 класска хитет нучалы би тоқтанла йөреп битер дистәнәре йөреп бит онтан Останан тох лечук халаңга көпитер жем бар бу. Оны дивен. Интернелати космос пут онна такален итихабыдылынан Юрийга хабыдылынан мен таны ме хасватаме оглор бар лечук булостырам бар бу тренер. Лечук тавити. Ага ханан толан лечук тавитин ди. Владимир Ильич, отти бастакы космоска бастакы ки көтүтүгер бие сахалар тугамит солталак бутта. Эти бастакы көтүтүгер бие холобурамын келен Шапер Юрий Георгиевичен космофизика институтунун директорун кытыбытым. Кенелер боллана ол эти Юрий Гагарин көтөн иннеттен ол биле Королёвтан хаданяланнар жабу тугу хулустары эти жүкәбиле онна бу орбита хайдак барыктагы негенен уже үйрөтен кирен бар бүттер. Келин боллана кенелер кастаганы эти приборыңор бүттер он тойдро ол эти ракеталарга иңнеге бартыгар таксыбыт. Биле бастан Хевеске хевес тары талабыт эже. Белка стрелка ол бакка башы космоска биеникке өтсүдүбүта. Биеникке тыгы. Американцар болларына тыгы таллар эте эбисиянелери. Биеттер болол биеникке ыттырыттан ол онно ол ыттары кытта арасманны эти прибордара яны космофизика доктора жарыктан мыттар. Онно болларына сакахерин кытта холбете Юрий Гагарин генин кытта холбата холбора бу Юрий Гагарин тугун сигналын сақа серен туа арадиха тупутабастан. Эме биле тух боллажа. Чебга холаны бурдук. Бу сербит, аны болла бурдук бу манан болланы бу я бу Москва турбусептия. Аны бурдук эрге барар. Ол Юрий Гагарин. Аны болла бу Москва адбе буттунан болла көстөр сибеhe бар. Ото бутту бана калланы биле зона биле радиомолчание биле хибеhe бустан калар. Сүдән калар. Ол оны бола бихи бу ары итуак болан ол арадиспут бастан буланылан сибяхи маны халгабыт. Мана женеттака хаха чуынайдара эти бердетер бир учутал. Тоха Марс 3-ден Марска ытылыбыт бәт автоматической станцияты чинчия гыйден сүтен калар. Оны кини буланыл бута. Оны ол где-то тухылагара хүтерен бараннар оттон алжамына бүтте жебиттер аны бола кини же ол бәтете интернетне ине мана каян касыхан мындырдан сакалы ойунан каян эми буланып бута. Онон оттон сакалар бихи этергеду эти космосга техвеса отто келен боллана бу холобурати 2011 жыллака Олег Кононенко ден биле космонавт космоска куярга хака комунан аñабыта же. Ити боллана ме историяда хүрдах туох кеһи күлен курдук туох биле 2000 жыллака ол көтөн иннене тиксиге космонавттар албыттар. Бу холбур авария бола мандык парашюттан түштактарына ханна холбур хоту тиха Аллахта кайдак тынна халаларын туһунан үйрәтә. Онда ол ханы бу тиксиге бары хо хиббечер карадыс буллады.
Онно боллана гостиница лохтавыттыры боллана тоқсаха бақтер эмякына. Эс бу хайда космонавтага до хүббе крадастен краде. Биен крадыска тверет иттебит. Онно иник кепсепти халамыт онтон болол тоқтабы, кумустага бит. Ол эмякын. Оны ачует такое дебит. Бу тул ден интерегебит. Это комустет ты хатан көрбит. Онтон интереган жол кананенка тоққа жабар. Ол кому белактетер. Инен бола кананенка хаха комуһун 2-11 жыллаха bütün anda du vata hitta onna bilete gel ol marsiyanlar doktor zеленый человеческий мистик болу. Онна то кине биле öksükülak kinigетине ме космоска жайжут. Онун аны билим болете ол космофизика института мехим бир жарыктана хаҗар. Оннан хахалатта хим бир олох отору космонавт механа бар көстүгө. Тоғын үсіллаққа бұл бігі бастықы президент Михаил Николаев, онна Казахстан президенті Нұрсултан Назарбаев кәпсетиліға біттерден. Хақа олын космосқа көтетуекқа ден. Кәпсетиліқтер әті дебіттәқінде. Эти была тоғын үсіллаққа мен провинциялы лигедемін. Министерство транспорта. Ол нөні лигер тапын ара биде же тоғмынық тоқ үңіранланына сұрдақ бедділер. Бұл Казах Таркатта капсаттибит онна Россия биле һәр җем булла, ну елсин. Хака хәреттән космонавт тарихын җем булла. Ja bu үләне хагылы хәнҗан нигәнәм булла бейле чиктәре майдан бапыт, уны көтән айлах җоннар баллар дохты ди. Отыйлы бар бута. Ол ган бар булланы тохачытын ду иле туарача хатаммата нены токтан калбыта. Инник бара җибыта. Оның булла тохторы ме президентлар биде ме капсаттахтарында бу туара тестаксын сеп. Ити Байконур тоқа болады. Байконур бола билин тоқа Казахстан бас билер. Россия кинияқа просто арендалан ити көтүтер ол гынаман сыгынаты Гарханбай болан ити билинже уже 2 тугут тулар дети. Дальне Восточный, онна Архангельский гети Плесецкий нен онтон көтөбүт билиги. Ән білген авиационно-техническое училищеға преподавателінің лилеген, онна баллары болу же көтен бағалақ оғылыр. Билим бияқа училища бихи лөтчүктері, техниктері білем небет, онна переваристер, онна перевосколы хеттерік. Онна кыргыттар бәлдетер лөтчүккі үйеріне хеджалар. Барша бихи училища бүтін ағыз кыз үйеріне бетерділер. Арасылларға онна көте хеджалар. Ол егер болланы bir saha kıha biter bite, marha kıha. Onda bollana bilgin emiye saha kıha yörüne heccar. Usaldan kıha. Ondan bu hatortata eşekki kıskele hecci bittere. Emiye kirekterim var. Bilim kırgıtları aviasiyaga lütükke beldetir istebitel lütükke emel alırlar. Ondan tokta kaçı hoq, kaçaktağın ondan kelen eti kırgıttartan emiye testakta. Ota olattar lütükke tehekerelleri yörüne. Olattar Bu haqa olattara qolar. Haqa olattara baxtar. Tu hürün toqtara edebillere dorobuyanada, onu yaraktırgar eti точно наука, математика, физикага, химияга, ну, чакырата төт сыны болуннада. Сақалар жеңе ити хеттонысылардаққа космонавтақ болуқтаға биппетти бастықы. Неге ме бар, Қолыбыра Нюрбо бола Валентин Капитонович Иванов, кені боллана тоққа алтон таусыллаққа Битерен баран тоқа авиационный училищевіне кире, ол хырттана набор болар. Космонавтарға, еті Гагариннаға ме тоқтыры. Онны болан тоқа набора ары ятына жем болана үйгі көте барачыларға. Онны набор. Біле Гагарин көті просто космонавт болбақа үйгі көте бара. Ол ғанба онны баран әрчілі хеджен, үйеріне хеджен болана сөмілі табары етігірті бәр. Моторық кастыр, ол онны ол түйхаттан болана илитин өлірер. Біле бұрыне тоқ Тестекуле болла, қалың бай будjada хоппа тестекуленен ол арияхатан биле катапульталанар, арияхатан элитен кайыр, инянан ол суллахалар. Дигенен такине онно ол элитен өлөрбөтө боллар көтөтө, космонавт болар эте. Олды боллар Валентин Капитонович кенагас ученый болбут эбит, оны аэронавигация ден терилтени халайын билеләбит ден кирсилер. Оны бу мусустар 10 күнүгер агы хон сагын туалар эбит билеген кине биги дойдубут килбер кинигер Москвага олорор. Булырын бихяққа кәлі хаджан мен бири дәлі ақпар Дмитрий Аргуновқа бербит интервью туттан, бұхатардан жакені қайдақ лөйчік болбутын туғынан істияған ері. Родился в поселке городского типа Нюрба в 1945 году. У нас была очень большая семья. У нас было 9 детей в семье.
Мать овдовела и одна воспитывала и выращивала вот этих всех девятерых детей. Учился в средней школе №1. После школы поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. Это была моя мечта. Я всю жизнь мечтал стать летчиком. Во сколько я себя помню, я хотел стать летчиком. Ну, наверное, сыграла в этом роль еще и то, что в Нюрбе в то время образовался 192-й объединенный авиационный отряд, в котором было много летчиков, пилотов. Гражданские пилоты называются, военные летчики называются. И они были примером для меня. У меня самый старший брат, Иннокентий Капитонович, в те годы еще, в 1957 году, он стал летчиком-истребителем тоже, и это тоже сыграло главную роль в моей жизни. Вот наш год, в 1963 году я окончил школу, был удачный набор для училищ, потому что был выпуск с 10 классов и 11 классов одновременно. Поэтому набор был большой. И вот когда я поступал, нас поступало где-то около 2500. Из 2500 набрали 180 человек. За 4 года обучения, значит, из 180 осталось нас к выпуску 110 человек. Вот представьте себе, какой этот самый отсев идет. Это из 180, которые поступили в училище, за период обучения были отчислены 70 человек. Это в каком учебном заведении можно увидеть, чтобы был такой отсев? Конечно, нет. Но в основном отчисление из училища идет, это первое по дисциплине, там дисциплина строжайшая, потом по теоретической неуспеваемости. Осилить программу это тоже очень сложно, очень тяжело было. И третье по здоровью, и четвертое по летной неуспеваемости. То есть, когда уже летная практика начинается, курсант налетывает норму, которую ему отведено для самостоятельного вылета, а он не умеет летать. Все, их убирают, все, списывают. Уху келинге соғытоқ космонавтика түмелі ұғысалдан дүпсүнігер бар. Тығынчы 970 үссіллаққа бұ түмелі бәйті маңнаги детінен авиатор онтон кәлін ұчуталынан үреләбіт Иван Данилович Жирков төріттәбіті. Бүгін бігеқі бұ түмел бачоттақ попечителя Сахарин авиациятын бәтерәне Николай Степанович Капырин кәлін олырыр. Николай Степанович ден бұқа бұ ұғысалдан дүпсүнігер ұлаппыт кеге болан авиацияны талбып болықтақ. 1972 жыллаққа мен 7 класска школа өріне кире бір биллеріне ұйыр сербетер авиамоделіне кругоққа күттен бағалақтыры бачча жасқа күйтебіттен. Биллеріне көрбітім, оны қаддары әмескетті әккайдырын. Оны барын хүдді ол кругоққа бар бұтым. Музей бүтін түрттәчівет, Иван Данилович Жирков, бейте бастықы өранен авиатор, Иркутскайда авиационно-техническое училищені бітерен баран. Илья Федорович Корниловтен өліқымәттен түріттәқ сыскыпы хүбәхәттіш бүтәхік сиехін делегата кей бар. Ол кенелін бігі өрметтер, оны өрінен баран кәләннен маны Иркутскайда аэропортқа бігі өліләветтер. Оғыдан Иван Даниловичқа қарағар авиационный керосин түйен қарағамыттен, оны үддігөрәққа бәйт аталағын бұл егуға БГФ-ға заочно кирен ол география учиталын кен бүтерер. Оны бүтерен бұранда дүтуар тақсан учиталынан үлі тақсар, кәргеннен анны Петроналын келедінлер, әдер учиталлар үлелән кирен баралар бұға. Ол онына Иван Данилович авиамодельні круғығы хағылабытыр. Обычный бұрышты трубаға боланы, құмағын әрген корпус оңырыман, маның стабилизатордан, маның головкалан. Аны баран көтітер обастықы ракетлар бұл хамы бұрысты ракетлар болады. Ол онына боланы ол кемнелге манна
Дикускай коракка республиканская станция юных техников тем барыта. О кинлергетте Иван Данилович үшөй батык связьтен кинлерттен. Кинлер бияка раз материаллары поставляйдылар. Это самолет моторчиктара, ракета мотордара, он раз ол сағына даже килейданы дефицит болар. Сағына үшөй качестволақ килейдары, оны чарас кумағылары, мәні құлбытты херек көстует болады. Онтон бігі ол конкурска раз планета қоттары, марса қоттары, ен оңыр бұтыр. Әме материалын қантанды бұлар қақпысу, ен ғыллары кәрие әдден, оғылар әдден мұтуанюдарын, олары көтірі қомиян ағыла олымтын терелкі күрдіктағын бұғанылағын, шаре күрдіктағын маңдық туақтанылағын, олары дәбі краскалан, ол орнықтарының оңырыр әтует. Біле ол сағына біліман халайлар танкі атыланар әті. Олон той бүтін основа гынан мүдде марсақот гынан, еген арастан кергетен краскалан гынан, ол орнық күрдігіні оңырыр әтует. Мен ұсконы бүтерек пәділі ол авиамедельный кругаққа полностью әдеуітім. Он әлбәқ конкурстарға, Москва дағыны республиканскайда конкурстарға көтті бұтым. Оны оғыдамыд бейге 1974 сыллаққа Иван Данилович Журков халайетнан Москва космос алтаден конкурсқа баран кітті ғыдамыд. Евгений Маркович Матысыктен, Сергей Павлович Королевы кітті біргелі кейіні кітті шөйді білсіпет. Кені бола бейхақа сүбеләбіті бұ. Дальний Востоктікі бір дағыны космонавтика музейі ден соқ, бейхеге бейбіт өттіп-өттен қақпытынан көміліға қатықпыт ебейға дойдығытығар бараңыт манны космонавтика музейіне тәрейінден. Өйбітөрі чөйді қатабыппыт, онна бола кідік бастықы қардыны оңыран бейхақа хүддәқ әлбәқ байы космонавтика тоғынан значоктары, открыткалары, брошюралары, онна манны книгелері бербіті. Ол конкурска салаячывытын күтті хүетебет, екі өрінәчі, оны халаячы. Олар рюкзак бе отын семен, олар бүтін сүген кәлбет бітін. Олар хүддәқ чөйді өйдігіне. Оны кәлем марамыт, оны школа бітігер отдельно диегінде хоқ бала. Оны бір қанығы угологы беділер, оны да уголог космонавтика ден бастан, оны өтереді біт. Оларына хатыры бұл содержаниятын олар табыт, значоктар бұт, әлбәқтер, олар табыт, открыткалар бұтын, ембартын олар тағыдер. Онна хамы көдік хаңыр Иван Данилович Журков бейгіне ол именно модель оңыроггары бол баққа кейі бұғытнан, оғы бұғытнан сайдар бұтыр. Бейқа маннық тематической заданиялары берен доклад оңыттырыр әді. Ол он той бұт болданы біле арас конкурстарға тиемет біле бәйбет оң бұт модельлер бұтын күміс күй бүтер үддәқ ұлақан дөйік үйінен бол бұта. Онтан кәлін тұспа здание тұтам бер біта, дөпсін сопқос рұққынан бола біле 4 квартиралақ дені ол оны ағылан тұтам бер бітер. Ол оны бәйге де бәйбет кәңәмет музей космонавтика де полностью бол. Үллән керен бар бұппыт, нар, онна дүпсіңне хүддәк шөй құдуғынек Василий Ильич Федоров тен кеге бар әті, ол кені бейқа хүддәғын күмілер әті, ол Иван Данилович бір үйеләнне ағаты. Ол есеттін барта, біле космический темаға бартын бүтін, үтін істен әлі бүтін, ол сағына ДВП-ден хаңа көстенер әті, ДВП-нан бір үйен баран, ол онына бүтін үтін космонавтика тематыға бартын шөй бат көргідабыта. Онна кирер аңы боламанық, құвырдығынама олың құлы оларыр, оңыры оңыр бұта. Оны әмет ДВП оңыр бұтын, манық ровына фигуратынан бұханламармыт кән негер тоқта өйәбілден тұру бұпыты. Онар характионар керен ен «Здравствуйте» дейлер. Олар дигнәкке олар оңыр күдігіна хачөйді оңыр бұта. Беге бұл космонавтика күнігер сколаға үйеріні әддер. Бұл көбірі ракета оңыр бұтя хамы күрікті хитер ереті өт. Онына кем ракетаты түхі рағы барырын, аны бартын біременен засекайды өт. Аны үйхатақ қамын көтемірін тақсан парашюта ағылдықтақ. Парашюта ағылды ваққа төттері кәден түстені ол уже табылуатақ ракета болар.
Üye takkamar de paraşütü horor. Anlık üye halgın o nüre. Anlık nar bart Allah'a tüspe horor. Ol paraşütte hareketin Allah'a tühen yihen ösü üye kiran baran kalır. Onluk potokoti vestahane de ol ki kıyılak bulan takka. To ol hinen bu inженер Aviasiya ötüyor babıtıma. Diginen mine bu Vladimir İlyich kudduk olsana bihe olar kuddu bare. Olar löçük buluk bunna haber ettim. Onu kiremim anna. Askolunu bitiren maramın met komisyonu aspap var. Engranlama endrobiyanan kayna aspakın en plus kustupya lakın devter. Onu tüya otu etegaydim nanı dokumentin ılım da baran halam. Baramın irigitağı aviasyonu institutka dokumentin onu veremin ol institutun biter bitim. Ondan kendine bir danı biraz kim danı meha plus kustupya diyen tuva diagna tura bata onu tüya oğulların onun gınan narkolot ya. O sana löçük otu löçük buluktağ bile. Aha, çutalavatı çutal. Uçtalı otu uçtalı buluktağ diye kudugete. Onun kayan löçük bulbaka aviasyonu institutu bitiremin ton bu kahım pensiya barıkpadlı aviasya linyetine üllatim. Benim spesialinispinden inженер mekanik bin. Onun üllatim kalın upravlenyağa üllatim. Onunla o üllabısılar barıtan benim muzeybe kahandom nuvapın eten aspakı kuduk. Почетный попечитель он буттара мәна бол батақ тоje таққана мен бем опускаламын Ми-2 вертолеты списанный вертолеты бем Ливина атақпынан тутамын бартын восстановигінен бартын эрке краскатын соруламын хаңа краскалан қайын масынынан тейін тахаран ол музейім тахға тұру бұдым маңнай. Ити боланы 2011 сыллаққа. Онтон бұлырын 2004 сыллаққа боланы музей бүт бейін сылын тол бұта. Ол оны тоққүйдатағым деп. Бұл музей бар қайда қынамын түгері тоққүйдатақпына хатнар демін. Бетіретті Чугастан андуа хамилеті көдді хататымдағыны арейді кейі восстановигінен септағы кайым бұл батағым болайын. Рығырақ тұз қотуттан Черский бөһөлөгеттен буламын. Онтан иттарамын агалам восстановигнан тураттар бутам. Музей бүп боланы музей авиации и космонавтики ден. Олай боланы онтан токуйдамыт вертолет тетека вертолет, самолет тетека самолет, ана ракета бүп ола хоқ. Урут каханы расколай верне хадямыт бейбейвит или витнен орамыт. Эрге музей бүтү дөй туру бүт улахан аракетлаақпыт. Онтой бүтін бола кән ұстарқақ бұсуа hem bir эргердегі де уже бұл бейін сылт тұқары. Ол ең олықтағы уаттар бәйлерін күштерінен шөй байы союз аракетінің бәйлерін илейлерінен атақтарынан тұтанар. Оңыр бұттыра білген сквер бүтер хүддәқ кергетер. Онын сквер бүтер дүпсін сквергер боланы билин самолет да турар, вертолет да турар, ракета да турар. Ровно дүпсүнгө кирер артыкка турар. Пантелеймон Дмитриевич Сырмятников теме бир дойдулакпыт усалдан кейтен кытта бир гөллүйдү өтүм кине управление начальнигина мен кине аккумуляторчунан. Кинелин толкудан барамыт сака херен авиациятын структураларын тоётторун илде сылайы дүпсүн музейя тахарамыт онну көддөрөр этебит. Онна оғылыры күтті көрігінеребет, білін учылеттіға профориентационный үлене олантан сағылабып бұд. Ол музейгі компьютер тахаран, улықын қитача жаманы ұстар устройство еген. Те бартын иннік бары аны бастықы аэрокоптер, өсі маны хақ әрияқда кәлелігіне ол хоруттарын аэрокоптерді тахар бұп бұд. Те барты ол еген музей бүтер экспонаттар бүтүддәгәт бактар үс космонавт кален хырытта ол хер Романенко ден космонавт икки текеле дибута. Хүддан каленнер бе музей бүтен көрөннөр сөктүләр, онна Олег Каноненко ме бе музей бүтен кале дибута. Беге музей бүтен өсө буламытыгар боланы кайдара бейте туспа Дьеленері оттанары біті болар дем бейбілігін бағахана бұд ден ол. Отчоғына ол сквер бұд тағығар өсі оның специальный месте қаларды бұд. Ол онына түн нехлек
Bahlıgar bolağını bu manna kimi kadanı bu heri elbeten kudu kırdaştı. Onun innikitin olanla bu aviasya onun kosmonavtika müzeye bete addeline diye bolun turu diyen bir kadar erel hanalak bit. İşte onu tahanan bu kendiki kemne bege usaldan aviatordara diyen beybit tümsüylek bit. O tümsüyütünden bala sılaya bu nehlekler usaldan nehleklerin hübbe bir nehlekler oğulları bartın kritelen bu bayıl kalbut üst nehlek biter taksarı hıdavut bu действующий командидар lötçükler rasulhetler takabut oğullar hüddan intirihirgiller даже маннык береді вопростырыдлыха аны оғылар кеннері хүддәқтір. Қолыр аяқылата бұ дюкускайттан Ан-12 самолет көтін таққан істеғіне кылкым слитокта сакаранты сүті. Оны өйталар. Бұ слитоктар тоғы хакыратлар кем бұруюнан дем. Бұ қайдақ күдік токүйдағынта таққары болары. Инник вопростыр велері оны оланы. Бүйірді бүтінен, бөйлік бүтінен хүдді қалбақ арас самолеттер бары көтін ағылыр. Хорық самолеттер бұрулы баралар, хорықта бұл бұрулы аваққа баралар. Тоғын көтелері ден. Хетіннегі наблюдательні, хетіннік тоқпа айтық. Үші вопростыр верелер. Тоғына аны гүйехерінен, конечно, бір хамай бері вопростыр ден. Летчиктер, авиатордар төһө камнастактар иде. Аны оғылар жетенен нахан тирехергилdi. Бастыкы итылар ол болар бу. Бу Алексей Павлович тенеген элбек балам бехемия хасын 2 масыннан калбыт үс нелек битер хасын айнары белемне хадып бу. Жолата бу қалламыт үксе усалдан тантөрүттәк жоннор көтө хаҗалларда қалламытыгар. Инде кайып болду. Биге усалдан Кыдык билин авиация лиһдер усалданнар каннык толустадары бекбит. Гагарин иете Анна Тимофеевнага аналлах памятник 2 тыгынча 1 сыллакка Смоленская область Гагарин куратыгар ахыллыбыта. Бу өйдөбүнүгү туруру идеята биге бастыкы президенттыгар Михаил Николаевка кирбите оттон бу памятниги Боронзаттан кутан оңорбут кихиннен саха художнюга Оюнская государственная премия лауреата Эдуард Бахомов болар. Биге архиппытыгар бу скульптор Эдуард Иннокентьевич Капсян қалбыт интервьюда бар, оны истияған әрі бу памятник қайдақ айылыбытын тұғынан. Улай бәхәт мен тидімнен меха беректері бәтілмен оңыран керен барымден ханап болна. Хем берін Россияға скульптор хоғы өді, ол Смоленскайға иңіндағыны. Олы хентін бартын үйарыңнаттан көрін баран офты. Хебелеспетимче. Аны төпнен он агатын скамектер олду Канада бир мун бар. Оньер боллаган ол Алексей Николаевич ден столер бит хант столер даутон баянисе дөсмен баян наураган на он таманта на хелбеден скамектен он баянын турараган бар. Юрий Алексеевич ол үйеттен космостан келен баран хинелин барам илитин хунаду таддакту барбыт тына укута манна барку ден токойдан тыңоп. Композиция элемент кидекне биле скульптурный пятна масса бар болуктактен токойдан ыттага толараксы бар теллага табар теди оны болган ол ровнон аркаската барды дени иттим. Өр багай болам уже бронзаға кутан бітіне дақ бітіне де үттілер тоқтағаны көстібет үті түлік көндік. Инді мұннады көстібет, күтіруға да өлі қанам бар үтті өлі. Олихим болғаны бәйі мұттақ бұны, хақата. Лайық кырнастен, онны тұта, әчі хақады ұта хүттен дейм хақатын олады. Үттіғаран кәсіп бет олихин онна. Амбастықы Хакатын памятника Смоленской областка барын. Хамыше булым настымытым аны төпенігітті бір күлеләбіт бабушка Мария Кемереденете анымны көспін ол мақмаған платуаққа домашний капусталақ берескетінгітті бір амагонағыл бұты стаканнағын. Төпе бір күлеләбіт кендені оғаддақ бәтіттен бірге жіппіт наха чуекине тыгна алырын куттам не бутаун имбе ахмутым ол бир амугонтан тук болак бут ела маханнен ихен аспит.
ити памятник была эме бу бихага бутин кыттеме лох связтах. Тимана перенкодук бебастой президент Михаил Николаев ту инициативата. Динам была мен ити кине командатыр правительстволы хиджан бидда кепсетен бу путер була кине туачета. Мен олох бу авиация онна космонавтикага олох кредит питан таддыгаретим ден. Олгунаман оттон олом сола барта атыннык бар бутаген. Бире он олехим болланы ити не болланы кине илсини кытта кепсеппет. Бастан онтон ити не болланы каябыттыр сөбүләбиттер. Онтон биле ити звездный городок ол биле конструктордар göçөнүлүгө такыбыттар аны олар меhe билеспиттер. Онтон жете бихи кихибит оңоран кинем барбыт. Космонавттар, конструктордар, ученыйдар көрбүтер ки барта бу Гагарин иетин олох издухатын олох хама хепке бербиттен. Олох кайдары бу паны такан итон тынар билер жаннары олох бу хиблин айты туран келе кудуктен. Картсканан да көрдө коннукти. 2011 сыллакка Роскосмос космонавттар этирайттергер сакахириттен лөтчү көрөктәк олаттары бәйлерин күстерин кыхтарын тургутан көрөллөргөр кых бербите. Онуака элбек сүмердәһини ахан Алексей Дегтярев бүгүн бихека келен олорор тургутуна аспыта онна резервага кирбите. Жахайдагадей онча хылаах субите битти. Уже он сылаах субите бит түрген баатык аста биреме. Аны эмиске бире үлелихир тахпына Ту-154 самолетка генеральный директорын гранлан бу манда барыхан баараундо дебите. Космоска, антон отряд космонавтов отчетный тухтан кисет. Мен баараунд дете амди. Кандондук предложение килбет ааны намяны киле хога демин. У нас ахымдаганы сен хөптү берде. Кыстага тегнечилерго. Отут биддат. Баста манна тух аспытым. Медосмотр бана аспытым. Сахаргер жуксайга. Врачебная лётная экспертная комиссия он онтон тахнан по городу Хиджан медцентрдарнан аянны Хиджан тух погоны. Анализ по туттаран. Иген раз дополнительное обследование ахан. Ану бартын хумьен документтар бун бартын комплекттан бир улхан камбергөгөн баран тахпытте. Центр подготовки космонавтов. Антон келимера ол годин не годин деби кудук хыртамди. Чиллах жубдум. Сайыны бу сүйрәр этем хөтөлүр туктадынар центрифугалыр тимбе он бут. Онда тан багарың рыхтара ден хыртамди. Аны саңа жыл кенттен олонюга эмиске мастанан аяндан стакпына зона авттыра. Кандыгар Москваттан зона кирбите. Кодунан билдерди. Ылбытым аны бу с Роскосмоса звоним Дегтярев Алексей Павлович dedi. Да, вы прошли на второй тур, директор. Он приедете 12 марта, директор. Будьте здесь, директор. Звездный городок. Хорошо, директор. Он на Сохян Хавам. Антах Москва ходен тибипер тух постпредство Сахаринкене көсүбите масыната. Онна масына туха звездный городок кайджам бербите. Закрытый городок, олеген барда пропускнан эре. Гражданский өттөт кирге пропуск, онна служебный өттөт кирге пропуск. Оны икки пропуск раз туттаран кесиптире. Онна туха профилактуриге жам бербитире. Акасы профилактуриге көтөрү хыжжоннор хыняна хаджаллар эбит. Оны көтөн кербичоннор эме, ол же профилактуриге хыняна хаджаллар эбит. Предполетный, послеполетный 9 кут. Дигнах космонавттар уяларыгар келен тестигинде. Омуктар да основном элбэх ба омуктар. А так эти американецтерга эре туспа профилактуры дахтарды. Оно агысыр бит бир столовой бут. Общежитие курдук. Хасыныгдар разу главный штабка но Киркалев дем бар. Сергей Константинович начальниктара. Кинигитте билсибитим разу. Онна кайгыны каннаварауын ден иппитим уже. Бартын гыян бербиттере. Антон анский күнүгөр уже психотбор. Бастан кепсеп биттере, көрбиттере, бисибиттере Антон. Ча тест хурьян дебиттере. Оны күнүсүз часке виде бипте ол тест бит. 6 часы примерно тест. Он раз тесте. Хурбутум. Медосмотр бараргаме аңардас каракпын көрбиттере беребек келен. Где-то 10 чарахны приборунан дутугунан думан. Иген расты кергите хаджан дебик күдүк. Көрбиттере бардын. Анский күнүгөр устный экзамен. Оны килбиппер ухун синье состо свадебный курдук. Он 4 килолор. Бир ученыйдар, космонавттар, не раз мандык учталдар, преподдар, инструктордар. Барабалдар. Олар бары төгүрген бар. Оны формула хал.
Он формулах кирпен көрөн барандар. О, хоть один человек пришел в форме, радует тебя. Он мен инне келбит уатта барбандык. Урбашканан боростой станнан джинсанан ен келбиттер. Бастан высшая математика дебиттер. Он разу умножь там 25 на 25 дебиттер. Типа, там 625. Антон, один раз вопрос стар, Антон теория вероятности, Антон доска формула нугруй, он манны, короче, он нугруй дум хаятум. Че, давай дальше физика. Антон, русский язык, бадда. Русский язык диктант. Одна ошибка девять. Даже запятой точки все ровно турбуку девять. Одна ошибка названий деревни девять. Там Олешкова ден туара Олешкова, ну короче, анан хрибутам Олешкова ден, оно невит Олешкова ден туара деревня. Бахлад. Антон юрбитим бехемиспер. Антон дальше гуиптра. Ханны гырылары төвүлүгүн инде курдук. Аны мен те военный рылары ондук манны инде. Сумглянканы инде битим. Диңдахты. Битке оларан тогда спойте девит. Ну, гытта хаваллары бит. Туран бармын ыллатагам де. Та лет там на рассвете. Аны ыллаптым Антон. Чуе инде биттер Антон. Политиканы итан кирен бабыттара. Эти ханнык таңарага тагайган до хокту инде бикурдук ондук мандык вопростар. Эти аэродинамика ин курдук доктора. Бартын иптер. Где-то 3 час курдук экзамен болбута. Антон ол хасындырда физподготовка барбыта. 3 күнү буга. Батутка сынагын барды, угнустаны барды, челночный бег, подъем ноги на 90 градусов. Вон хасыпинде тагын. Туарам поза ромбера ден балата. Туруктакын хасырын 30 секунде минимум. Он подтягивание, тардыны, ондук мандык. Олдук эргитчи тургудан көрбүттерди. Бартын белип келет. Каярдагы пыт 5 километрга. Он сөтөлөп пет 600 метрга. Умсу төһөрак умсаган индерлер. 3 метрлах вышкаттан угастаны барды. Оны да туттар. Элбах. Де олгынан кас бартын астың, Антон хин бартын астым, оны ите физподготовка бар. Оказывается, мен велоэргометр ден бар, ручной. Маны МКС-ка турар девиттер. Инник тренажер, чтобы были космонавтар илері атрофируйсыгын матын девит курдук. Этчилерлер бит оны. Оны риен көр девиттер. Оны мен нахачу дигер ибедам. Ото бастыгын туттам. Бастыгын инник аппарат көрбүтүм. Дегене, оны Оте выносливостька индене бит. Оны харбахым бар аргументтан бербидим. Оте өрсөт гөттөрөбө такки боламын боло диган алдым. Усалдан гынди. Көлгө инди хана. Оны то олара улхан тугун. Кайбатам улхан шөйдик. Это ниже среднего это. Баллар мында. Олат Алексей, бу түмүгүн бартын туттаран ыттыларда хайдакты бу. Оны меха бартынлан бербиттерем аны списагынан тока тохтебите. Эти Киркалевка кире жуп бар. Все равно ты в резерве, девита. Ол Сергей Константинович. Он на чай байтик. Ну, в следующем году приезжай, девита. Ну, в следующий раз приезжай, девита. Он именно в следующий раз тен такой дал. Вот тут тёт саска дерев галата. Лалларда. Он у кахан следующий раз торболар арахара. Кетя там баран уже раттагаде. Начальник профилактории ден кехник еще дебисивитим. Каноненко Юрий Иванович. Дедушка Варта. Полковник в отставке, кини начальник, кини кто еще батик был сивитим, кассетер твитнар, кини ми были по звездному городку кулейдетер это докторан достопримечательности бартын көддөр бите хаябыта. Он тох бу футболка белахтайбыта. Тох бу футболка ди, оно мандык эмблема, бу эмблемалары каз бидди экипаж көтөнүнө bu ekipaj tuğtam kötü ekipaj tem olur. Kanonenko Каппер Сахапетит. Аны bu по-моему 2011 лах көптер булакта. Аны кинлер бу эмблемалара. Аны мандык футболкага оңорбуттар. Бечайтта биттер. Мен хачыды. Хеп мандык футболка оңорбут. Исторический. Мандык тугта. Интернет адрес бар таба. Аны мен бу футболкалары кайыкым бар бу. Николай Степановичка музейга берәре. Дөпсүн музейге. Он все был бир Орленок тен, имеет Всероссийский детский центр Орленок тен бар. Имени Юрия Алексеевича Гагарина. Значок так. Музей икки экспонатынан қаңата. Байда ген. Мақтал.
аварийно-спасательный скафандр кетен көрбүдүм. Бир кыжоос пой оңнор барды. Оны кини миңин таңандар буда. Көмөлөспүтө. Бартын кетерден зомоктан каян. Аны кеппитем хаска түспүтүм хаябытым. Антон уларттан барамын тахсам бар буппут. Антон ол бир олатыр. Алексей, а ты знаешь, кто это был, девита? Нет, девита. Это же первый инструктор Гагарина, девита. Он то так, как составил это Антон. Он его привез оттуда, девита, со своего училища. Он туда ездил, на родину Хандра, он тонал бы девита. Он был милиман. Или было медда дело. Ну кудук пахлах. У вахтарны улахана ограничение лата. Урут ограничение лата. Касара 60 тонн, касара сантиметр дей. Оно арбатох били брастар психологический тест ахр бар тох девиттер. О, Алексей, у вас параметр как у Гагарина девиттер. 171 рост, он на 70 килограмм индивидуально. Примерно. А так, урут барта, билигин сох девиттер. А то это, ты хайда барон роллер. Батароллер уже. Били аппаратка, спускаемый аппарат. Орлан 10 тен скафандрдар. Onu keten körbütüm, onu üllen körbütüm, onu ırxan bayıptı yaxına. Dikine, bir sirge ollağına. Onu kas killan bilan da deyiptir. Ben 150 buluyn deyiptim, примерно 100 beyin. Onu kurduk deyiptir. Yaxnaq bayıptı. No, iti скафандр нар антах МКСК хатар deyiptir. Onu невесомость олихин билбет yaxına deyiptir. Bir скафандрда bir кихи курдум аны бороста хамсаваттар түрген бат. Бартан на шарнирах. Бартан робот курдук хис хамсыгы. Манан компьютерда акан. Оны компьютерге хатан көрбөккүн. Аны көргө маны секилеле акан. Аны секиле ана маны көрөнгүн сөпкө кнопкаларын баттыгын ийин. Гарахан. Ана маны туга бар. Сонсыз ишитней били очки деп курдук. Ага. Антойдара золотой бит, позолоченный до золотой дух. Эволюционный был. Ну, ханатан кахам билан дейт. Ох дейт. 300 тыгынча дейттер. Ол гана. Чаларга де. Он саланра 300 тыгынча. Бу стекуле. Просто. Там интересне байта. Он Эволюционный были то радиацияны утары. Оны тух биле ол скафандр ихер кирергер ман кеше термобилье курдук кетаган. Это термобилье маган баккы ден бихе кетебитте. Оны курдук. Оны кетаган. Точно оны ол таханан өссөмандык тух. Кондиционер курдук. Климат тутар костюм кетаган. Ачону биле скафандр ихер 2 ай боллагана тымнытан бераган. Оны мандык шлангалар баралар. Трубкалар. Барда трубка. Онан маны тымны уусуйлар деп курдук. Оны кие тымны ер. Анта сөйлүтү. Анта тымны боллаган икини кылбу. Кылдан бераган. Оны сылыян короче хиже. Бардын кайыкка теп. Жахактара? Жахак кеньер бар тахжы. Это были ранее скурдук. Урк мандык тутам баха. Оны аннык тохтугун. Оны просто маны кайдак текай. Тулу ишаллара, тут аллара, оны туга үйһә түтү үйһә бутак маны кеппеккен. Кеннине маны анкурдук арыян, жаа хира курдук. Арыян бараңын кирян маны. Ниттен бики хатан ки. Тренерчи. Алексей энже билеген бойын кайтпехүс отут сетте көтөрал командира болаган. Кас чаһы көттүң күн бүгүнгө. Тым билген 11-нче частын тагыста бу билген тургунан. Антон Boeing 737 737 самолет командира боло минне эме хинелбах самолет транспорту. Гыргаттар баалар нете. Аны бартын туран. Там билген командир бола хаҗамын. Самолет. Кандай беремиккин? Бастыкы специальный hem инженер-штурман ден. Онар инженер минус штурман дейлер это. Санкт-Петербургская академия гражданской авиации ден. 5 жыл беремитим. Онда те примерно 10 жыл Ту-154-ге, онда Ан-24, Ан-26 самолеттерге көп берем. Антон Бурусланское летное училище келбитим. Онда битирем мен 2012 жылдан пилотынан. Бастан полярные линии Ан-2, Антон Л-410. Онда Л-410 командир болан баран, кыртык көтен баран. Бу Boeing самолетка көспүдүм. Переучивание А. Командир ичил хабелек командир ден хүддәгат бетнестәк булыктак. Бетнестәк боллади. Олох барта четко булыктак. Шаг влево, шаг вправо, расстрел деп курдук. Аннук. Экипажың жонайын бары эйген истектактыр. Бар истеллер. Аны истелакканы колобра бир экипаж. Экипажка хамики чабыта 5 кебит. 2 пилот, оны 3
бортпроводник. Антон Ари улхан самолетугар онна iki экипаж, онна төт бортпроводник болар. Алтаки. Онна сүйсетті он 2 пассажир. Амматағы академик Киренский атны лицей 2010 сылттан Старт космостен республикатағы олимпиаданы теренітір. Бүгін бігеқа бұл лицей директоры Дария Иннокентьевна Захарова келен олырыр, онна бұл лицей итилләтчілері Алексей Влад. Дария Иннокентьевна, бұл проегі ким оны туғанаттан көгіләбіді? Беволана 2009 лицей бүт академик Леонид Васильевич Керенский атын түкпіті. Онна жа олық политехнический өрағы кітанықтық тұтын ден сұрықтыр бұты бейхақа. Онтан Леонид Васильевич боланак Сергей Королёва кітті бірге үлелі хеджібітке. Ученый. Жонтай кейінен олы бейхе олық ұрықко лицейдар, онны гимназиялар тоқтағат девистақ бұт. Через терник звездым ден. Онтан болана 12 ғылақа арай школьный технопарк оғырды бұт. Тоқтен атты біттен де өрбәт оқидаты бұт. Онна отолонқоқ звездым ден болды. Когда олонқо оны звезды ден жан интерьергенлер нар етілер тоғыны гүйден. Онтық жегінен бұлы тоғыл Владимир Ильич Шепетен күрдік бейіні олонқо бұтта халанар барыта. Оннаттың кендеке ол етен тағарыр тоқтар жонлар бұт, олар бұт, хұлысқа тие барықтан Шепетеден идеялан ор бұт бұсып. Арай өрінәтші біт Саргилана Егоровна Захарова оны сылаққа сайын келерді. Дарны кентеміне мен хантерені проект ол күдәтім деді. Старт космос деді. Қадақ барды старт космос звезды болың. Ден тоқтаты бұд. Кәпсия қадақ қоры бұд. Бартын кәпсия беті мәнді қоры қайын. Онытын Михаил Ефимович Николаев бейін бастығы бір земет олық сақаттан космонавтық ақтақтен бейақы сұрықтырыр бұды бұд. Бағар бұл бейі олар бұдыттан, ама олар ұттан, сақасырын олар ұттан космонавтық кәтті. Ден. Бай бұл проект оры қайын ден. Түргім айта қылсы бұд. Онна жол күнігер болланы Московский авиационный институтта, она болланы Центр подготовки космонавтов, онна болланы космический күстер офицерский клубтақтыр. Олар кітті договор төрсеппеді. Онтан оғылар бұтын болланы декапиға Москва үтті бұд. Амынныйға ол оғылыру, олар болланы амынны баран көссен космонавтыр Романенканы кітті көссен, ол офицерский клубқа ғыджан. Оны болланы тоқ юнармейский отрядтарына саңат тәрілен әрелерді. Оны болы бейт оғылыр бұд болланы юнармейский отряд тәрілен кем Советский Союз күтігілләқ герой-летчик космонавт Валерий Федорович Баковский отряд болды бұд. Оны болы хамы главный білет оққа Центр подготовки космонавта барандар. Үрдәғіл баға білбіттер еті, оны олық астанахан келбеттер еті. Бетінде халамы жа олық олимпиадына орары біттен болды. Тоқтал оны Сырғаны көрімні олатер болды. Тоқтаны олаққан өрқаны хоқтир. Математика, история авиация космонавтики, физика, оны английский язык деті бісіп. Английский языгы болланы қылыр ол космонавт болыр оғылыр біліқтәқтірден, история космонавтика бәйтіне біліқтәқтірден, физика, математика тұнысына болар олды. Оның толқыйдамырын бұтча кетегенше 19 сылағымын деген олимпиада бұтынық бұт. Раскруткарына лик болан бола, нахал бақуа күтті батақын ма олар күтті бұттара, оны сайын боланы сараз оғылыр бұтын алам бұт, үнәйслағыр бұт ер аламыз цыня бұт, оны бола летчик, космонавт-испытатель Блинов келеді бұта, тоқ ажиотаж бәу бол бұты бақыры кәті бұд. Жантынылы ғаламыд бұл ел 7 сылын етті бұд. Бұл осай ақсанын мұды қылан көрір болаққа ол хетті ғылыстата 2-тінші ағысүстен таққа оғы кітінна республика арас ұлыстарттан Нерингри, Мирнай, Жекускай көріт өрінәчілер кітінілер. Олимпиада боланы 2 таптақ, мұнегеті боланы муниципальный этапте. Онтон 2 сетабы боланы бұманны республиканскай этабы. Рук дистанционный этартет, білім боланы 2 ғылыстата бұл сақа политехнический лицей базатыгар етар болды бұд. Оны, конечно, ол олимпиада заданияларын, вопростарын толық көйдіргі боланы, әме толқы бәт үсті бүд, онтан боланы жа бейбіт университет бұд, информатика, математика институтын ылы бұд, физико-технический институттан ке болы бұд, онтан болы бұл Владимир Ильич бәға история, космонавтика, авиация историятын вопростарын бәлемдер ке болы, английский тыл бұтынан қадар бейбіт үштілер бұтынан қалбан бұд, оғырын бұд, заданиялар оғырын тағарды бұд, онытан ғылайын тұқылар бұд олар ялдар, оны ол олимпиада барар. Ол олимпиада кайбыт оғылару, бір поощрение тоғыл үнәйслағар кәнен алдар,
икис боллаана тоққа. Восточный космодромга баран, онны болан центр подготовки космонавта бараннар, образовательный тур баран келелдер. Дах интерехне, тон нахал баха болбут гите 15 тиңин оғаны жабит, онны тон Москваға хаджан, быйыл қолбара Москваға хаджан, кем Николаевские чтения, конференция тыркыттан, юдах албаға білен келелер, онны быйыл голбут өсі тоққа Быковской төрөбит коратыгар олар бу сиригер бараннар кини музейгер хаджан. Быковской жонорун кытта бесен келбиттере. Хүлдәһен трехне бирәгә битти. Сыргыланы горовны ден канны үлелери бик испиттедин. Аргланы өремне ул биге бу тохпы лицей беп урук булыр дияка. Тохтамгинская средняя школа номер 2 ден болбут. Первый школа кенттен, онны буланы кини биге это 1991 сыллахманы гопстар битете. Кене олонны бүтерен баран манна тох университетка омуктылын тербите. Ол кенетен болна кенеке психологияның жактанан психологическая наука кандидата. Онна ол биге проект бутан сагылыр комитер була кене майыга преподаватель это, он таханан болана бу центр подготовки космонавта болана психологическая подготовка орыр специалист это. Бу хеттел болла дейтин ди бу бурая күреләбите. Хин тугары төмүктер костеллер дохылы бура багар оглар яатса дейки кайсы. Төмүктер разым диктем бу дежа олак ого бу менеджментага летчик булактахтер. Хатыр кирәтә летчик булактах, сатыр кирәтә Якутское лётное училище керәктәхтен иде. Потом ого раз буллади. Кырҗык әтүмелен бир оглак бут. Hep ola vallahi как раз он мене кого-то котовеспите Москва жибутта келеманна ол университет терапит командира болбутта антон сүрбәлла кабли пандемия хагана битер школаны онны валаны хайын тутарсан Омской лётное училище килбите. Аны битерен килбите онна булырынгаттан ла полярные авиалинии лелетер. Атын эти Санкт-Петербургда гражданская авиация университеттер баллар, Майыга баллар, Санкт-Петербурга айра космическое приборостроение деньги баллар, то он инженер өрәккә олар элбәктер. Аны болы Михаил Фенич будыктер. Не обязательно быть космонавтом. Ол биддик бар алакты болуга дембе кадерте. Бу непите бу атын областтарга халбара биология, космос, медицина, космос, этиндиктерге хиге олар гутнан якытына да нөкөрт якытына да ден бу бепе тохпутун поддержкалабы төрдян өрбите. Оны, конечно, Асен Сергеевич Николаев биле аманны кымсыр бутерн улган поддержканы орбут. Бу лицейге вернер олаттар Алёша Слепцов Онна Влад Дичковская. Дяхи булырын Алёша Бутон республикага кыян звездный городокка варар ческә тексибидеп китти. Жонна варангын хамай туга хәңәрдигит. В прошлом году ездили в Звездный городок. Там нам показали, как готовятся космонавты, как питаются, как живут в космической станции «Мир». А также прошли обучающий курс, как стыковать космический корабль на станцию «Мир». Вот. Ну, нас там встретили сразу тьюторы, ну, местные, так сказать, которые познакомились с этим городком, показали достопримечательности и, ну, очень хорошо нас поселили, так сказать. Показали там место, где бассейн, точнее, где есть копия часть «Мир» российской части, где вот уже там погружаются космонавты в водолазах и там чинят этот космический станцию «Мир». Вот. Алёша, энди бу бүгүн бу космос туһунан хәл бәгә билбип болуктакын ди бүгүнгө бий кепсетибит инсталларан. Оны же космонавт болар баган өсө көһүрбите болуа. Да, утвердился еще сильнее. Да? Каждым разом утверждаюсь сильнее, то, что космос действительно меня сильно притягивает, то, что хочу реально туда полететь, посмотреть на нашу Землю с космоса. Оты же кайдак белемнен агани, билин осколаттан белемнен яканада жете Алексей Павлович. Эн кайдак белемнен агани бең туспең. Но я готовлюсь в физическом плане, пытаюсь поддержать здоровье, а также в учебе преуспевать. Участвую в разных олимпиадах, вот наподобие Старкосмоса. И, ну, так сказать, то, что сейчас дается мне, то я пытаюсь это развивать сильнее всего. Оттон Влад же неме Москвага барса хаҗибитин, ол онны барангын же тугу ордук интерьерге көрдүң. Там музей Буковского купить, Московский авиационный клуб,
Что-то концерт, который бутра, на юнормейский отряд девочек, альбатлер, ага. Она самый кипкирки кыз үст состав юнормейс болбута. Бесевит. Бес состав болбута. Самый кипкирки. Тән космоска көтөккөн баараганда. Мен ох. Здравия ба позволяет это оло. Да? Ровең мөлтөхтә. Здравия, кредит мультаха. Очаны тох болаганы. Потом пожарный. Пожарный ген дөрөйләрен көрбәттер дә. Көрелдер это. Көрәлләр дә. Рахпын хайдары. Сарбак бай. Нәһәл вакыт компьютерга олорырың бу. Телефон көрөрүң бу. Аны патак. Ох, көлбәпен ауда. Бу кеннике кемге дүпсүн музейгер хүддер олортон хүддагын трехине өйдөргөр чөй бай идея кирбит. Оны валланы билген те убаха этеттен соба балыктан бияка үнер арас отоннортон космоска космонавтар ахир астрын оңра жаллар. Оны олар билин сертификациялары нигин астактырына бу үйе космоска хүддер дигнах космонавтар бу биеге усалдан дүпсүн убахатын этинен тунан соботун этинен оны арасы отоннорунан ахыктырын сөп болу. Эме хүддә ханын эбитти чеба. Минеге собо мине булуа. Ди? Собо минин убайдан наһа билилер ала. Күз уак пагатын киллерер буллаган. Оннук ба. Сирттен 100 километр үддүктен уры космос сагламытынан барар. Ондан то биле халгана оюндан. Хемилеттер болланы бу тох сүрбе 10 сүрбе 30 километрин көтөлдөр. Ну стратостаттар бу биеңе тиелер. Бу 100тен уры 500, ну и дальше уже были космос поллади. Олган вам болланы те би атырбыт художник петитиме певче байтыгы оюннары урухи дуругар. Анны болланы тикени көдөр битеже. Космос бие оюннар бут булыр олова тергилы эти тахадда кирен таксыбы көдө келе барат хыжаллары бит. Онда ол тухунан эти бие бүгөлө бит эти олон кого даган эти оюнна хыңга даган. Аны механа бар бие сахалар bu kosmosa tehbes bitolukta bustalik ikihinen bollanı toput. İte kalbite miti kosmosa tehbes. İte kümmit otam anyatır iti bir dostum bollak betçette. Ürün günü olur obut. O hem bollak beter de var iti ürün kümmit. Ondan da bu tasar kümmitini ite kalbite de var öyle bitti. Күндү ылжыттар бар келен хүрдәгын тирехине кепсетини тахарбы кытыгар бука баргытар мактанабын. Уонна сакахира космонавтика эгетиттен ырак болбатага бит. Өссө бэбит ичаппыт сотору кеминен қаллан куярыгар көтүеден эренебит тибит. Уонна күндү көрөчүлөр бер этенге болар кытыгар багарабын. Аныгыз бериге көрсөкпүт.